Zdravo prijatelji! Dobro došli u novi recept. Ovaj hljeb se pravi lako i brzo. Krenimo na recept. Pomiješajte 800 g brašna, 2 kašičice soli, ,100 ml ulja, 1 kašiku šećera i 40 g svježeg kvasca. Zamjesite tijesto. Pokrijte i ostavite da odstoji 30 minuta. Premjesite i ostavite da odstoji još 10 minuta. Zatim oblikujte tijesto. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. Pokrijte i ostavite da odstoji još 20 minuta. Izrežite i premažite vodom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici. 25 do 30 minuta na 250 stepeni. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video. Pretplatite se na kanal da bi dobili obavijest o svakom novom receptu koji objavim.